Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimazolo sekulethela zona indaba eyingena njengamanje kuhlukene ke imbono phakathi kwabalandeli lapha ke bakhe ke lapha ke umthandeni ke umfo kaManqele kuxabene bona ke lapha ke abalandeli uSkhova Mhlongo kanye nomunye ke obalandeli ke futhi ke ohamba phambili lapha ke kubona ke abalandeli bamthandeni ke lapha ke kubona ke uTikTok imbukeli nathi ke inkulumo yakhe lapho egxeka khona ke isenzo sakhe ke lapha ke uSkhova Mhlongo ukuthi ke afune ke ukugxinxa ke abanye ke abalandeli bakhe lapha ke umthandeni ngento ke esithe yenziwa uyena ke lapha ke umthandeni ke mbukeli ngaphandle ukuthi ngumoshele ke isikhathi sakho ake ngunike yona ke le video ke engikhuluma ngayo ke yakhe ke lapha ke umlandeli ke wamthandeni ke okhala ngomunye ke umlandeli kamthandeni ke okunguSkhova Mhlongo asihlangane lapha ke ezazo comment section sizwe uvo lakho mbukeli ukuthi ke wena ngabe uthini siyabonga. Maron Nation ngiyasethula isigqoko bafowethu ngicela ningilekelela ngoba ngingedwa ngicela ningilekelela ngicela abazoma nami yabona Skhova Mhlongo mfowethu angiphathekile kahle angifuni ukubhalela eceleni angifuni ukwenzani ngifuna ukuthi ngikubuze lapho khoma kuzwa abantu ukuthi uyenziswa yini lento oyenzayo ukuthi mawubona uNkulunkulu omaskande poster ethengisa ngathi bese wena ugijima uzoshaya ivideo uthi bafowethu usekhulumile ke umthandeni bafowethu asivoteni uyenziswa yini lonto leyo ufuna ukuthandwa omaskandi noma mhlambe ufuna ukuthandwa umthandeni uyenziswa yini lonto leyo ukuthi wena umthandeni mayidayisa ngathi bese wena uvuma nje kalula kanjalo yabona uvume nje kalula kanjalo ukuthi ubukhosi budayise uyenziswa yini lonto leyo Skhova Mhlongo mina ke into engizonitshela yona nini umthandeni hambani naleli bandla enizohamba nalo mina naleli bandla elaziyo ukuthi umthandeni uhleze eshaya amahit yabona ngoba kunabantu njengamanje abaziyo ukuthi umthandeni akageji inhlanhla enkulu le eqala endimeni ukuthi mawumculi nje kwaziyo ukuthi wena ugeji ungakakhiphi kodwa sekuyaziwa ukuthi wena vele uhleze ushaya amahit inhlanhla enkulu kakhulu le anayo umthandeni ongamele ukuthi ayilahle uNkulunkulu womaskandi yabona ongamele ukuthi ayibukele phansi iyaqala emlandweni lonto leyo so mina ngithi ke mina hambani naleli bandla enizohamba nalo niyolidayisa mina ngizosala naleli bandla elilinde umthandeni naleli bandla elaziyo ukuthi umthandeni kunamahit aseza nawo ngizosala nalelo bandla lelo mina ngime nalo ilona bandla engizoma nalo mina lelo nina hambani naleli eniyolidayisa wena umthandeni Skhova Mhlongo hambani nina hambani nalo leli bandla enihamba nalo mina ngizosala naleli engizosala nalo ngizosala naleli bandla mina elithanda umthandeni nina hambani naleli enifuna ukulidayisa Tatile.